abak po kaya katamungan at syuta na po king kalabing-apat na Domingo ning karaniwan na panahon. Pakyabetala po king kaya katang kapag masusyan ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan da ring makatuki. Richard and Chona Yumul, para king kapasalamatan king Aldo ning kibaitan, Di Romeo Salvador, Sean Aceli Antonio, para king personal akayadwanan dari Victoria Maiko, Marlon Faye Garcia, Chrissy Kiss de Vera, Elmer and Anita Cura, para king kaladwa daring makatuki, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Sunny and Monica Gonzalez, Severina Banag Nogoy, Artemio Nogoy Sr., Cosme and Maria Gamboa, Servando Lino Sr., Bong Gamboa, Jefferson Gonzalez, Nida Rodriguez, Danilo Torio, Raul Mabaga and Vener Mabaga, Ricardo Ferrer Jr., Nenita Ferrer, Chopilo Nisyo and Teodoro Nisyo, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Talakad tamo po at ikantataya indalita pamuklat.
Nagyuningig pa ang po'y anak, ang po'y banal na Espiritu. Amen. Amen. Ing grasya ng ginutang Yeso Kristo, ating lugod na ng Diyos, ating pamikagum king banal na Espiritu, parati ang manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Kanawan kaskupan, kauran kayaldo, uporyantaya ingino. Huling iya, parati nakatamong ausan, para makiyagom kaya king kayang misyon. Kaya damdaman tamong ini kaya katang ebanghelyo, karakal apalutan, pero di taklamo reng papalot. Kaya manalangin tamo, king bigabandi king palutan, na padalayang talapagobra, bang tipuna na ing kayang pupul. At ninureti, itamungan. Nung makanano, itamo, king pamagmisyon tamo, ati puntala, reng dakal apalutan, na para king kaligtasan king Gino. Si siyantalang iri katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Gino, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Gining Jesus, pepabadyan mo kami lugod kasalpantayan na natula. Adwan mong idake milareti karengaliwa, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Yesu Kristo, pag nasan mo keng lumapit kareng tao, king kalukan dareng sarili ming puso, at baming arake, ing pibandyan mo karela, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, pag nasan mong iatad mi, ing kapayapan mo kareng anggang bihag ning kasakitan at takot, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Diyos, sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, king pakapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Inong Diyos sa rining banwa, Diyos ikpang mayupaya, sa samban pasalamatan, parangalan ka. Sa samban pasalamatan, parangalan ka. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Igaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo. Paigpaking pamibango ng iba't king kamatayan, ning king anak, mibait siyang bayong biye, ing pibatanang pamayla sa binalik na ing kapanayan king metong ayatong migma ng kamatayan. Ipaintulot mong kapilanman kesa na asilo ning kasalanan, kapamlatan daring alang ulagang pangako ning lilipas sa tula, gaon mo kaming parating kasanmetong mo, bang mipagbanalan, ing tulami at munyebi king lugod mi, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen.
Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Magisan metong kayo king tula ning Jerusalem. Magsaya kayo kayo, ikong sablang malugod kaniting syudad. Magisan metong kayo ngeni king kayang tula, ikong sablang menangis para kayo. Ikatulayo ing pangasaplala no, antiing bingot king salo ng induna. Nga naning Gino, yatad ko kayo ing alanganggang pangasaplala, impibanjan daring bansa, magus kayo antiing ilog ae kakati. May ngari king bingot apasuswan ng induna, kilala ni at sesen, king mitmong lugod. Nung makananong pamatulani ning meto ngayindu ing kayang anak, king saluna, makanyandakang pamatulan at pasayan, king Jerusalem. Potang akit mo nang mapalyari ti, tumulaya ing puso, pasik na nga nako, at dinan masanting, apami katawan. Abalo mo kanito, king ako ing Gino. Sasawpan ko lo, retang mamintu kanako. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Tumula ka, emunano king Diyos, o meto yato. Tumula kang emunano King Diyos o meto yato. Purihan niya yung Diyos, kampiring masayang kulisak, ikayong sablang melalang. Dalit kayo, king ikaligaya ng kayang lagyo. Kaya ipiye ing tapat akapurian. Sabyan iti king Diyos, tula ng makapagmulala ng kayang tapat. Tumula kang emunano King Diyos o meto yato. Arap mo ring sablang sambala, dalit lang kapurian kaya ka at king lagyo mo. Beko kini at lawan nyo ing makapagmula ng tapat ng Diyos, ing liputad taring tao. Tumula kang emunano King Diyos o meto yato. Ing dayat malat kewanang mamala, inyang miyakalakad la liputad taring tao. Kaya katamong pipungpunan, mesaya tamo uliniriting kayang tepatan, yaing mag-ari king alang anggang upaya. Tumula kang emunano King Diyos o meto yato. Ikong sablang ating takot king Diyos, umiyako kini at makiramdam kayo. Ibalita ko kaya kayo, isablang tepatan na kanako. Purihan niya yung Diyos, uling kanakong dalangin, eneting yan. At lugod ng ekukupas, kaku enekelingman. Tumula kang emunano King Diyos o meto yato. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Caringtao, Galicia. Para kanako, ing bukod mong apagmaragul ko, yapin ing krus ning ginutamong Yesu Kristo. Uling king kapamaritanan ning krus no, ing yato metene kanako, at ako metene ako king yato. Alang mamaliwa ulaga, nung ing metong ataw, may sirkumsasyon niya o aliya. Ing bukod mong matimbang, yapin ing ya, metong yang lelangan alubos ng mibayo. Ing kapayapan at pakalulo ning Diyos, manatili sa karing sablang tutuki kaniting tuntunan.
at karing sablang bibilog king Israel akeyang balen. Kay ba't naniti, na ako sa miragdagan kasakitan, iba't kanino man. Sapat no ring biyok, aatsyo king kakong katawan, bang makilala, king ako, alipan akong Jesus. Ing grasya ning ginutamong Yesu Kristo, manatili sa kekayungan. Ikong kakong kapatid. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po bang parangalan ing mayap a balita. Magharisa kareng pusuyo ing kapayapan ng Kristo at ing kaganapan ning kayang amano, mamali kaya kayo. Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka antimurin. Pamasa king maya pabalita agpong kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ginoo memili ang 72 lalaki at tinubod nung tidatidwa pang muntanong mumuna kaya king sablang lugar apuntalana. Sinabi na karela, ing palutan dakal, tapot deng papalot di taklamo. Ipanalangin niyo king mikabandi king palutan, king paralayang dakal at alapagobra, parang tipunan ing kayang pupol. Lumakad kayo. Ako, tutuburan da kayo, ang timong tupa busal da ring asong gubat. Kayo magdalang pitaka o supot pagpalimus o sandalyas. Kayo tuknang-tuknang mamuge karing dalan. Kapilan, manlungog kayo, ting metong abale, sabihin nyo pa mo, kapayapan king balayti. Nunging makatuknang ka rin, malugod siya king kapayapan, manatili kaya ing kapayapan. Nung alineman, ibawi yu, ing binya yung kapayapan kaya. Manatili ko king bale at anggap kay kayo, mangan kayo, at minum king nanumang iapagdake kayo. Uling ing magobra, mga intulid siya king kayang upa. Ko lipat-lipat tuknangan, nung munta kayo king isano mang balen, at tanggapan da kayo, mangan kayo king iapagdake kayo. Pakayapan nyo laring masakit ka rin, at sabihin nyo karela, ing kayaryana ning Diyos malapit neke kayo. Ing mayap abalita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mayapayabak po kaya kayungan at pasalamat aking apong Ginoo, libutad na ning dakalauran at adanasan tamo at itamo king pisamban.
pasalamat taking apong Ginoo. Kaya mo po makakulubot karing pagkeran tamo. Kanya maning matudtod ne. Marimla, mumuran, conducive para itamo putik do. Pero pasalamat taking apong Ginoo. Kaniting aldong IT. Itamo po king 14 a Domingo ning karaniwan a panahon. Call to mission. Nano po yung mission nyo king bie? Baliw po yung mission nyo king bie. Na? Pachepo darandaman taya, impong salitang misyon. Yung kakatamo pong parating isipan, yung misyon, ilapin detang obra king malawot a lugar. Ne, bangkanita, ipamalitaya ing maya pabalita ning kaligtasan. O kaya, ing misyon, ilapin detang misyonerong pupunta kareng mga lawot a lugar bang ipanaral ding ebanghelyo. O kaya yung misyon, ilapin po retang pari, retang madre, retang reliyoso, na padalara kaitang lugar edabalo. Parating makanyan, ing isipan tamo, king misyon. Ing misyon, mo po aktibidades na ning pisamban. Noon ing misyon, iti obra tayangan bilang meto nga Kristiyano. May binyag kayo po. May binyag kayo. Yang may binyag tamo, tamo mo po ating tegawan, bang atintang sikloran ng Pasko. May binyag tamo, bang kanita, makiyanib tamo, makyabe tamo, king misyon na ning Ginoo, bilang pari, hari, ampong propeta. At itimbuli ng sabyan, ning misyon. Kaya pa po, nasabihan tayong misyon, naning misyon. Ing misyon, yapin ing kekatamong pangayanib kang Kristo bilang metong Kristiyano. At itamo pangini king 14 a Domingo na ning karaniwan na panahon. Kaibat na ning kekatamong selebrasyon na makabang Easter season, din kanatang solemnities, at ngeni, ordinary. Namburi na sabihan ng ordinary. Puburing sabihan na ala nang special. O ala nang extraordinary. Noon king panga-ordinaryo ning kekatang pang Kristiyano, makanalo dadaguling kekatang kasalpantayanan. Ating metong kareti, yapin niyang kekatamong pamagmisyon. Ikit na ning Ginoo, karakaling obra ning kaligtasan Pero, karitak daring magobra. Kaya nga nang sinabi, manalangin tamo nga na, king mikibandi king palutan, uling dakal ing obra, na padalayang dakal at talapag obra, bang tipunan ing pupul. Kita mo, karakal tamo ketiking kilubning pisamban. Nung balang metong kaya katamo, magobra tamo, para mag-evangelize tamo kareng aliwa. Siguro, mas nakalya tao yung pisamban kaysa aking palengki. Nung itangan, mag-evangelize tamo. Nung itangan, mag-mission tamo. Kaya yung Ginoo na ng gewana, tinubod no rin kayang 72 disipulo. Pila niya kasi disipulo yung Ginoo? Pila yung disipulo? Yung Ginoo at inyang 12 apostol. At nanong berinang sabihan ng apostol, sent off, tinubod, at deti simbolo na lareng 12 tribo ng Israel. Yung Ginoo at inyang 72 disciples. Namburi na sabihan ng disipulo, student. Nung isernik, mestruya, nangausa ka rin kayang estudyante, disipulo. Kaya atin niya pong 72 disciples, at nano po yung buri ng sabihan ng 72, ilapin po retang
makasulat king Genesis 10. Sa simbolo nala ning universality of mission to all nations. Nung itamo po apostol ning Ginoo. Itamo naman, disipulo na kataning Ginoo. At itamo, atin tamong misyon para ipamalitaya ing maya pabalita ning kaligtasan. At baka naning magmisyon. Mumuna po, nang buri ng sabyan ning misyon. Mission is not all about location, but about person. Kasi po, sinabi tamong misyon, anong mumunang isipan tamo? Retang padalada king mga lauta lugar, Africa, Middle East, China, Japan, at pupututan do buntok. Ngayon tamo po, tatakot tamong magmisyon Pero yung tunay misyon, yapin niya, ing balang metong kekatamo. Kaya even Pope Francis nang sinabi na, each person is a mission. Ing mission nyo, ilapin ding taong kayabe tamo. Reng taong kasiping yu. Mekad, ing mission yu, ing asawa yu. Reng anak yu. Deng kayabe yung magobra. Deng estudyante yu. Reng kaklase yu. Pati po reng kapate yu, mission nyo rin. Pati po reng magtinda kening palengki, ang poreng manyaliking palengki, mission tala rin. Ito nalalawot, king mismong pibale-bale tamo, yapi na ingke katamong mission. Kaya po, mission is not a location, but person. Kaya po, kasanting na ning katamong mumunang pamamasa, na nung sinabi ng Propeta Isaias, yung sinabi na, nga na, as a mother comforts her child, so I will comfort you. Kaya po, ing pamagmisyon, iti metong yang misyon na, nanuking kapampangan ng comfort, care, caring kareng aliwang tao. Kaya po, ikami pong paris presyo, nangausyo kaya kami? Nangausyo kaya kami? Ali, among kura paroko. Kung kanya may nibatan ng salitang kura paroko, ketang salitang Latin o Spanish, kura, to care, to cure. Kaya istorya po'y propeta Isaias mumunatang pamamasa na ing obrami, kami administrator ring pisamban. Nung makanano da kayo, to care. Naging kapampangan ng to care kasi lingapan. Lalong-lalo na, kaya kayong spiritual abye. Kaya kimpong kaya katang ebanghelyo, nga na ning Ginoo, tutubod na kayong tupa, libutad na ring asong gubat. Baliw po, ingyatong ini, sapak yung asong gubat. Lunyo no resiping nyo, nung lupa lang asong gubat. Vulnerable tangan. King danger, naning yatong IT. Remong cellphone, nagagamitan tangin nung yata gamitan masalese, danger la rin. Especially, kareng anak, karakal abalong gusto rin anak because of cellphone. Kaya nga na ning Ginoo, lingapan nga na. Lingapan nyo rin ning taong arete at kung mapaglingap kayo, maging misyonero kayo. Ikayo pengari, lilingapan nyo pa rin anak yo. Neng kay po, hanggang 2:00 ni ngabak keti, gula-gulabak la rin anak. Diyos ko nga ko, rin kayang pengari dapan, to nando pa rin anak da. Yung mga lati kami, at tatandaan nyo pa ita, yung mga latita mo. Patsyedin tang ning 6:00 sa lakaking bale. Mga barug ka. Itatang mo, tinyan tambing nga taliktik. Baliw pa rin taliktik, anak. Diyos ko, ito no, balo rin taliktik ni sir.
Metong yang maimpi sa kuwayan. Pacheme barug ka to, merak kang doremi. Oh. Nya, nang kahit sa pisipan ko nga ako, bilang peto nga pengari, papabray nyo na wari de nga anak yun. Ala na ko waring panahon lungingap. Kaya, ing pamaglingap, iti metong yang misyon. Kaya istorya po Pope Francis. Each person is a mission because mission is not a location but person. Kadwa po, mission is not about us, but about Jesus. Bali po, kaming meto nga pari, ating kaming temptation Temptation, mag-create fans club. Karengke kaming parokya. Kitang bisa, kating kang followers, bang kanita, appreciate da ka. Bang kanita, i-thumbs up da ka. Bang kanita, tanggapan da ka. Ito po yung greatest temptation Kaya minsan po, impong pamag-mission me bilang metong apari, balami iti metong yamong self-accomplishment Metong yang self-endeavor. Akalingwan mi na ing mission iti tungkol yak Jesus. Kaya tungkol kay kami. Kasanting ning sinabi ng San Pablo, king kaduang pamamasa, kanang sinabi, kaya pagmaraguling sarili ko. Noon ing pagmaragul ko nga na, yapin mo ing krus ng Kristo na migligtas ka na ako ang poking mabilo gayato. Kasanting ning sinabi na, ing pagmaragul ko'y Kristo. Bakit? Pagmaragul mi wari ining mission na iti, ikay waring mi pako king krus. Agyang reparisyonер, papako da kami. Kristo mo mi pako king krus at yamo yung pagmaragul tamo. Agyang king ebanghelyo nang sinabi ng Ginoo. Ko sana magdalang buslo. Ko magdalang pitaka. Ko magdalang imalan. Ko magdalang sandalyas. Eyo pupugayan din nga kakitsuking dalan. Bakit makanya ng instruction na ning Ginoo ka rin kayang apostol? Nanuwaring padala na. Padala niya mo, Kristo ka rin tao. Aliwang parita mo. Neng kaya po makatulapin potang ing pari, biyasa yang mag-joke, nasa biyandaring tao. Ay kagaling ning pare, makatulaya. Kabyas na nang mag-joke. Nung kayo pong sisimba kayo, bisa kayong may entertain at makirandam joke, manalbiyan na kayong bulaga. O kaya showtime. Karin sugradong dakala joker ka rin. Pero pupunta taging pisamban. Eto pa entertain. Nunebang kanita, abalo tayo Kristo. Kaya po, minsan ding tawing utakdan ti kaniti. Christ-centered, not Christ-centered. Makaparila mo, ela, maka-Diyos. Minsan po, Mother Teresa of Calcutta, may pong retreat, karin pong pari, karing King Manila. At nanong sinabi ng Mother Teresa, my dear priest, do not give yourself to us. Give only Jesus. Give always Jesus. Give Jesus to all of us. Kaya po, bibing sarili kaya kami nga na. Noon ibiyaya mo yung Ginoo, Jesus. Kaya kami, ikayo pong pengari keti. Bilang meto nga misyonero mo naman kareng anak yu. Neng kay bibiyata mo what is best for your children. Pero bibigay kaya, itang best spiritual guidance to your children. Ibiyay Jesus karela. Aliwa mo itang material bagay kay tiking yato. Ibiyay yung masanting akasalpantayanan karela. At makapag-mission tamo. Kaya, mission is not all about us, but about Jesus. At katlo, mission is not all about preaching, but about witnessing. Karakal pong mga biyasang preachers ngayon
O karen mong online masses mo, akit mo ring mag-preach, pangagaling da, pangabiyas nanda. Ne? Pero, nang kaya isip-isipan mo, kabiyas nanda, akakita kaya aking karelang pamibiyebye, ing sasabihan da. Kaya po, ita po minsan, ing magkulangan, karempong, biyasa tamong mag-preach. Pero, biyasa ta kayang maging witness kareng aliwa. Ne? Kaya sinabi ng Ginoo, king kakatang ebanghelyo, na naman nga ng bale, puntalan nyo, sabihan nyo kareng tao karin kapayapan, manatili kayo. At nung payapain tao, manatiling kapayapan kaya. At manatili kayo karingking pibale-bale. Nga na, eko sana lipat-lipat bale, pakananda kayo reng tao. Yaya ko po, pakananda ko naman eh. O, nandingabak. O, Ronald Kita, pagdala na akong mami. Ne? O kaya, kay padalanda akong ulam. At nanin mo rin nasabihan nita to stay, manatili. Na, ingay ka na ganang sasabihan mo, iti, emo king asbuk, nune, king pang nga tao mo. Walk your talk nga tamo pin. Live what you preach. O actions speak louder than sermon. Ako po na yung gagawa kong homily. Nang kaisip-isipan kayong sarili ko eh. Bakit? Kasi bang sabihan ko kayo, king homily. O, gagawang ko. Ating ko bang credibility? Ating ko bang integrity? Kaya king pamag-homily ko. Palyo ning mumunang diling mituturan. Aliway kayo. Noon ako mismo. Ako mismo yung mituturan ka rin ka na akong homily. Kasi masakit yung mag-homily. Na, pota sabihin nyo, aroy, among, ang pamanyabiyana eh. Tara man nakakit kayong sabiyana eh. Ne? Challenge po ito. Kaya katamo. O, kaya po, ne? Yung pamag-mission is not all about preaching, but about witnessing. Last year po, in Diocese of Pasig, pila po atindang denounce. Ne? Para king process of sainthood na ning meto nga babae, ing lagyo na Lauriana Franco. Isang kepa po iti niya magaro ko seminaryo. Metong yang labandera at metong yang katikista. Bistaman po iya, makanya ning kabilya na king biye, iya telagane ing sarila king pamagkatikista. Tuturo na la, rening anak king dalan, karimpong king Pasig. At nakalya po, pabayo ka rening anak kareti, king pamanuruna. At siya po, kitang kayang heroic virtues, iya midina niyang papal award, anyang panahon ng Pope John Paul II. Biro mo la bandera ka, ating kang papal award ne, papal awardee ka. O. At ngayon po, uling kitang kayang gewang IT, iya candidate siya for servant of God. Itang first step para kingkayang pangasanto. Nung lalawin tayo, ikaluring o Lauriana Franco, ineman po pari, ineman po madre, ineman religious. Pero, meging misyonero ya bilang meto nga Kristiyano. Kaya itangan po, ne, iting paganakanan ng Ginoo katamo. Naning misyon mo king biye, king pamagmisyon, naluay tang munta king malawat na lugar, at karing kamanaral, nune king mismong pibale-bale mo, yapi na yung lugar ng kang misyon. Each person is a mission, ganaping Pope Francis. Kaya nung bisa kayo mag-mission, anong gawang tamo? Mission is not a location, but person. Mission is not about us, but about Jesus. And mission is not about preaching, but witnessing.
Ipasyag tayo po yung kikatang kasalpantayanan. Itangan po Sasalpantaya ko, King Diyos, sikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugto nga ginutamo, ngagli king upaya ni Banala Espiritu, may bait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepaita siya banwa, makaluklok wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman. Nga rin bang makum ka ring mabiya ang pong nga mate. Sasalpantaya ko kin Banala Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisamak ding santo, kin pangapatawad da rin kasalanan, kin pangasublidang meding mete at king be alang angga. Amen. Antimo inginawat ng Yesus kay katamo manalangin tamong miyabe-yabe king Ginoo ning palutan bayang paralang takalatala pagobrang tumipon king kayang pupul at ngatang manalangin ipabalo mo inki kang kaligtasan karing sabla. Ulitan tayo po. Ipabalo mo inki kang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo paing tulot mawalaing pupul, uling kailangan dako. Paralakan daka latalapagobra, kingkekang palutan. Inya ng aming manalangin. Ipabalo mo inki kang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo paing tulutan minalub, dingkekang tiburan. Uling kailangan dako. Kambilan mulo, labaran ka ring lalapit, aasong gubat. Inya ng aming manalangin. Ipabalo mo inki kang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo payong burisan ding kaluguran ning kapayapan. Agyamang era balong kailangan dako. Pagkaluban mong kapayapan ding karelang pibale-bale at bansa, inya ng aming manalangin. Ipabalo mo inki kang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo kakalingwan ding masakit, uling kailangan dako. Pakayapan mulo at dinansikanan, mamusan king karelang krus, inya ng aming manalangin. Ipabalo mo inki kang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo paing tulot, ingding komunidad ming Kristyana maging lugal lang pisasalikutan ang makakulong king karelang sarili, uling kailangan no ning yatu. Bustan mong makabuklat at matulang tanggap karing sabla, inya ng aming manalangin. Ipabalo mo inki kang kaligtasan karing sabla. Ngayon po, adwan tamoy sarilit ang kapagnasan. Yabetala ka rin kakatamong panalangin, inkapasalamatan ng pangkayadwanan ng Richard Chona Yumul, si Romeo Salvador, Sean, Michelle Antonio, Acel Antonio, king kayadwanan ng Victoria Maico, Marlon Faye Garcia, Chris Shaki De Vera, Elmer Anita Cura, para king kaladwa ng Jose, Roman Jr. Sr., Antonio Iluminada, Juanita Leandra, Sunny Monica, Severina, Artemio, Cosme, Maria, Servando Sr., Bong, Jefferson, Ampoy Nida. Panalangin tala, King Ginoo. Ipabalo mo inki kang kaligtasan karing sabla. Adwan tangin kikatang sariling kapagnasan. O Ginoo, pagkaluban mo kaysa ng sikanan, milapit king kayarian mo, karing sablang bisang makirandam king amano ning anak mo, Yesu Kristong ginumi. Amen. Amen.
Purihin Diyos, meto sa kluban, kaya kang kaya pantinggap miya, iting tinape, para kaya kami maginyang tinape ning biye. Purihin Diyos, kapilan man. Purihin Diyos, meto sa kluban, kaya kang kaya pantinggap mitingalak, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Purihin Diyos, kapilan man. Kinapamatulan na kami saning kaya kang manalangin kayo kapatid, ng kakatamong daon, matanggap harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu king kakatamong ikasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ipaintulot mo sana ang indaon ning kaligayan ning kayang lagyu, padalasaya na kami at nalana kami at ilapit king be alanganga. Itiadwan mi king lagyo ng Yesus sa Ginoo. Amen. King Ginoo, mantabi ya kay kayo. At kaya ka Itasyulareng puso yu, makatas na lo. pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoig pa. Diyos sa langanggat lubos mayupaya, kapamilataning kayang pangabait, bibait kayong pasibayo, king kayang pamaylasa, mikabos kami king kasalanan. Kapamilataning pamanyubli ng mebi, binangon na kami king bialanganga, king pamagbalik na king kirang ligaya, lungob kami king kayarian mo banwa. Ulinita, kambering sablang koro ring angeles ka ring king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, Hosana, king kakatas. Wanya'y daratang, king lagyo ng Ginoon, wanya. Wanya'y daratang, king lagyo ng Ginoon, wanya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Tino kaping banalo ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan mula, retingayin tingambo ng Espiritu mo, bang para kay kami magawalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Bayami daon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamat siya keka, piraso ne binyene kareng kayang disipulos at ngana, kananye iti ikayungan at kananye iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kingwaning kalis at pasabayang pepasalamat kay ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at nga na, kunan niya iti kayungan at minum ko kaniti, iting kalis yung kanakundaya, ing daya, ning bayo talanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangketa, mi patawaran na rin kasalanan, dapten niyo iti bilang kapigagan nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Tupig mo king kamatayan mi, king pangasublimong mebye, siblimuing biemi, Ginong Yesus datang ka. Ginong Yesus datang ka. Datang kang maligaya. Niya giniganakan mi o ikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebi ng anak mo, daraw mi keka, iting tinapi ning biyang poing kalis ng kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing papalirian mo kaming matampang talakadarapan bubang sumuyo keka. Mapagkumbabami mo namang pagamwa mo, na kaming ansanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan me o ikpaisan ting iglesia makalaganap king meto yato, bang miganap yaking lugod, kambe ng Leo, akya kaming Papa, ki Florentino, yung kaya kaming obispo, de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula ng banding kapatid ming pepainawan at maninay subling mi, ang pore sablang miyangon na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kamingan, gawin mo kamingan karapat dapat magkamit king biyelang hangga, bang kayabe ng Maria yung berhening dunin Diyos, kambe ng San Jose, king esposo, kambering sablang apostol ang pore sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, poriandakat paligayan, kapamilata ng Kristong kikanganak. King kapamilata ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banala Espiritu, paporiandakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini po manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king ikpa, karengamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikpaming atsubanwa, bisambayay lagyo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamitwan ang loob mo. Ketiking yato ating banwa, mi pamitwan ang loob mo. King kakanan, ibiemu ke kami, King Adongeni, at ipatawad mo ke kami, ting salami ke Emukei
Kabus mo kami o ginugi sa blang marok, malagod magipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikapos yung kasalanan at minigtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling ke kain ka, ating ligaya, manggaman, kingalanaga. O ginumi Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostoling kapayapan lalakwan ko kay kayo, yung kapayapan ko, babiyak kay kayo. Hemo sa babalik doon, din kay kaming kasalanan. Noon nilawan may kasalpantayan nanin kay kang Santa Iglesia. Pamayapan may pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati asanang manatili, kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Pakita mo po ngining mikakame itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan, kapayapan, kapayapan. Transfer yun na, brother. Ibigemo kay kami, ibigemo ikaw. Nyoing ginutang Yesu Kristo, nyoing kordero ng Diyos, iyang milalakoking kasalanan ng yato, mapalat tang mayaw singapuna ng kordero. Ginoo, eko matampangtanggap kaya ka, dapat yag kasing amano mo, kumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, kapilan man sana kay magkulang babye kapurian keka, para king kaganapan ning biye at kaligtasan ipagkalub mo kay kami kaniting Eucharistia, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. At intapa pong misang 6 p.m. po ta. At sana maging misyonero kayo ne. O kareng mismong pibale-baleyo, nangyalabisang simba, pilitan nyo la po. Rengke kayo nga kairapat ngeni, mamalengki ko sigurado, malagkata naman po. At tandaan tamo, yung pamagmisyon, iti po katungkulan tayo. Bilang meto nga Kristiyano, bilang bininyagan Kristiyano, panagkatay Kristo. Bangkanita, kita mo mismo pamalita tayong may pabalita ng kaligtasan. Kim Pota punggat panapon, yung kakatamong bingo, postpone yan eh. So, uling pong makanyaring panahon. Next Sunday, tayo po schedule yung kakatamo pong bingo at yung kakatang preparation para yung kakatamong 89th year na yung kakatamong parish anniversary o yung kakatamong foundation anniversary kanya pong Friday. At deng misa tamo mag-umpisa lang Tuesday, Wednesday, Thursday. Yalata mo pong misa nga bakit panapon la po. Ne? At atintang motorcade at 2 p.m. para king kakatamong king kakatamo pong anniversary king Friday at kay Batanita, king kakatamo pong misa at kay Bat syempre atintamo pong pamangan. Ne? Mag-fundraising tamo po para king celebration night magtinda lang t-shirt di Ate Cora, di Sterela ng Poring Abed. Ang popong payong, salin ako mang pong payong. O, na kayong mabasa, makasawag ko pa po king parokya tamo. At ilo po kita, talang magtinda kita si Sterela, nala. Makuno ka niyan, lakwanda na ka. Magman, atin ang Muntana kita, bana kang magman. Bata, pilitan nyo sali. Sige po. Yung ginumanatili kay kayo, At kaya ka antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos, may paing tutuing ikpa, poing anak, ang poing banal na Espiritu. Amen. Yung misa mi daw kametana, king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Maya, payapak po kayo.